Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Tugenda kutandikira we twakoma. Ku mulundi guli agamba nti the stop signs obone kokola ki koyimirira tinye kano kalamu alif non stopping at that bokasanga wano kategeeza nti awo tebayimirirawo. Okitegedde? So in this case the sign is regarded to be just lam ne alif, which means do not stop. Bosingana kano kalamu alif kiri tokola ki toyimirira, oyina continuing. Okitegedde? Agambye nti one has to proceed on to the next word without pause. Topozinga. Okitegedde? Connecting the next word if needed. Okitegedde? To be so. Then agamba nti stopping at this, in this case the sign is regarded to be kale kambi because biga tumalira ki obudde afa bungi. Agamba bosingana kantu kola ki toyimirira. Okitegedde? Bosinga plus ngoyimirira. Okitegedde? Agamba nti غفورا رحيما والمحصنات غفورا رحيما والمحصنات كل كفار عنيد مناع للخير. وشتاقي كل كفار عنيد ما تويميرا كل كفار عنيد bugama njogena gattawo na wano eno tanwini evaako nefukakasa yokka nogamba nti anidimma ilgham bighunna nogamba nti كل كفار عنيد مناع للخير. وشتاقد وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. راضية kiri ku next page era bw'ona obikula ojja kukisangako. Wishteged? wujuhu so si huju sino si hao ntamba basoma hao kiri wujuhu wow wujuhu yawma idhin na'imatun lisa'yiha radiya. Okay, tunakaba insha Allah muda usiyafike nokujja ku masaho.